Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Zainal Abidin Astili, keturunan Sulawesi, menyambut seruan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab untuk menghadapi monyet-monyet PKI Pleret. Dan kami akan datangi monyet-monyet Pleret itu. Hei, monyet-monyet Pleret yang menghina ulama-ulama kami, termasuk guru kami, guru tua. Guru tua adalah guru orang-orang Sulawesi. Ingatlah, kami akan datangi kalian. Wahai monyet-monyet Pleret, kurang ajar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Zainal Abidin Astili, keturunan Sulawesi, menyambut seruan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab untuk menghadapi monyet-monyet PKI Pleret. Dan kami akan datangi monyet-monyet Pleret itu. Hei, monyet-monyet Pleret yang menghina ulama-ulama kami, termasuk guru kami, guru tua. Guru tua adalah guru orang-orang Sulawesi. Ingatlah, kami akan datangi kalian. Wahai monyet-monyet Pleret, kurang ajar. Allahu Akbar.